Ubak Fleming kemdet ubade utraj ang Scooty Yamaha re kepada ni number ML10C UARR kenai. Ula ujor ejahar ke pulet ke Nongpoh Police Station bat kata kedai hadian bagati ke Scooty keba ula ai ben penankam ha ubak Silver Stairs imlie ubade ru kan trai ujong u kebala syak thang ha kirio dusmon menhenian ke jan met ha kawai ke klau kebadan hasnong Saiden. Katelong kubor ke bala yoklum laong bakati ke jinja ba syak thang kati ke Scooty kala jaman henian ke jan miet ha kapor saw ba JEA bat kata ke dei ha kapor ba obak Silver Stairs emle udang let syakper da kati ke Scooty bat ula penyeng ha kati ke lenti klau Henry haba ulawan pai na keper ula lapan ban baka Scooty ke bala ingkong bat ke bala sak satang kishinrong hadian bakala syak bamdu ha kadiang ya ke bala subajor bala dan ke batang dusmon ya ka Habalalap baka Scooty kala syak thang dusman utai urang ba papendan kami ketika Scooty ula pentep no sya utrai jong ketika Scooty bat kumta utrai jong ke Scooty ula let ru ban pentep shki bor pulet Nongpoh haringkat ke jing ujor ejahar bat nakaliang jong ki pulet kila shim kya bat let ketika jaka ban bishar bnia ya ketika jingja bat ban penlong ru ya ke jing toket